Алматы şäherinde kapitally qayta qurilishdan keyin Ali Muhammed mechitining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Allah razı olsun. Kutlu olsun. Şaşırma dinamizde. Kutlu olsun. Ali Muhammed mechiti 1997-yılı Pir Muhammed Hacı Kuziyevning rahbarligida Kuziyevlar ailəsinin və yerlik musulmonlarning yardımı bilan selingan. U vaqtlarda mechitga 700 odam pataddi. Bu o'z vaqtida rayondagi eng chong va zamonaviy mechitlarning biri edi. Mechit faqat namoz o'qiydigan joy emas, balki yoshlarni tarbiyalaydigan va iymonliq bo'lishga o'rgatadigan makonga aylandi. 2017-yılı Pir Muhammed Hacı'nın oğlu Zakirjan Kuziyev öz puli bilan mechitning sirtqi ko'rinishini yengildi. Vaqtning o'tishi bilan jamoat ko'payib, mechit tarliq qilib qoldi. Shu sababdan 2025-yılı Pir Muhammed Hacı'nın yana bir oğlu Dilmurod Kuziyev ve onun ailesi bilan mechitning kengaytish ishlarini boshladi. Natijada mechitga 700 odamdan 5000 odamga yetdi. Ya'ni 7 kengaydi. Bu loyihaga Dilmurod Kuziyev rahbarlik qildi. Bosh arxitektor va injener Erlan Qaparovich Qalqabayev. Qayta qurish ishlari 2025-yilning fevral oyida boshlanib, noyabr oyida to'liq oyoqlashdi. Qozog'iston muftiysi Navruzbay Qaji Tag'anuli ichilishdan burun tabrik so'z qildi. Allah'ның mechitlerin Allah'a және ahiret gününe iman keltirgендер ғана көркейтеді деген. Мешіт салу мен оны көркейту шынайы иманның белгісі екенін осы аят аңғартып отыр. Мешіт намаз оқитын орын ғана емес, ол ілім үйрететін, Құран оқылатын орын, жастар тәрбиеленетін орта, рухани ахвал түзелетін рухани орталық. Мешіт адамдарды туыстыққа, ынтымаққа, өзара жәрдем беруге үндейді. Жамағат намазы қоғамдағы теңдік пен бірлікті нығайтады. Имамы Ғазали амалды ұлық ететін оның көлемі емес, ниеттің тазалығы деген. Алла баршамызға таза ниетті, көркем Аллаға құлшылық етуді нәсіп етсін. Kutlu olsun. Mechitni qayta qurish loyihasining rahbari Dilmurod Kuziyev javobgarlik bilan so'z qildi. На этом пустом месте начали строить мечеть. Тогда его вместимость была 700 человек, но праздник полно садились, 1000 человек помещалось. На протяжении этого времени я всегда был рядом с отцом и старался помогать ему во всем, чем мог. Если сейчас начать подробно рассказать о том, через какие трудности нам пришлось пройти, это заняло бы очень много времени, и, признаюсь, для меня это не просто эмоционально. Даже сейчас, вспоминая об этом, мне становится очень сложно. Но все, что было пережито, все эти трудности знает один Аллах. Мой покойный отец и я, в какую тяжелые моменты мы строили Аллах. Дом – это дом. И Аллах нам дал силы, и я тогда убедился, что Аллах помогает, если ты думаешь не о себе, а о людях. Если ты не будешь себя восхвалять и думать, что ты после тебя что-то, тебе какую-то память поставили, вот все это сбудется. И вот этим путем построили первую мечеть, которые, учитывая, что более 95% денег дали семья Кузиева, люди сказали, давайте назовем мечеть Пир Мухаммед Хаджи. Мне это понравилось, я обрадовался, и люди пошли, я сказал, идите к отцу, обрадуйтесь. Люди пришли к отцу, отец их выгнал.
и сказал, никогда мечеть именем людей нельзя ставить. Мечеть – это дом Аллаха. Мечитni qurishda tarixiy binoni buzmay, uning atrofini yangidan soqish usuli qo'llanildi. Bu mechit ichidagi mechit deb ataldi. Bundaq arxitektorlik shubhani dunyoda bek az uchratishga bo'ldi. Hozir namoyandlar ham yangi cho'ng zalda, ham ota-bobolar namoz o'qigan tarixiy joyda ibodat qila oladi. Ma'lumotlarga asoslansak, Ali Muhammad mechiti O'rta Osiyodagi mundaq formatdagi birinchi mechit hisoblanadi. Bu mechit yoshlarni yaxshi yo'lga boshlash, mehribonlik o'rgatish va har xil millatlar orasida do'stlikni kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Mechit diniy qadriyatlarning oila va jamiyat uchun qanchalik muhim ekanligini ko'rsatadigan ulgu. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Allah subhanahu wa ta'ala öz fazla karamı bilen olsun hareketin okulan Kur'an'da bilek götürgen barşalarının ata baba zuriyat, ecdat evletlerinizin ruhuna başlar. Olsundan ki bir Muhammed Aksakal, Şerafat anamız, Jene olsun eşitke ülgün, özlerinin ölüsü olsun azamatlarının ata babalarına Allah'ın nuru rahmetine olsun. Dilmurat ağamızla Hudaytala kuşbak versin. Zakircan babamız merhametli onunla babası Muhammed Bilhi herkesin canında şükürüp olsun sayılır kelime zavlım meşit aldı. Hudaytala kuşbak ülgün iman bayit versin. Sana o vaktin kızını vermeyi Hazretimiz gelip olsun eşit aşkları olur. Görkünde yolun olup sizge de zor ve zor iman bayitindeyiniz. Bir ölçüde Ertay ağamız kahraman. O zaman da bu zaman kahramanlar aldığınıza oturup namaz okuduğunda bağlı. Meşrimizin canaşları Xush xabar. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun bizda cho'ng xushalliq. Islom dinining dasturi bo'lgan, Muhammad alayhisalomning eng cho'ng mo'jizasi bo'lgan, nijotlik yo'lining asosi bo'lgan, musulmonlarning muqaddas kitobi bo'lgan Qur'on Karim ma'nosining Uyg'urcha tarjimasini nashr qilindi. Bu kitobning muallifi Uyg'urlarga to'nilgan islomshunos olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursun Qori Hajim. Alloh taoloning bizga bergan bu cho'ng ne'matning qadrini bilib, muqaddas kitobni elish qoldiring. Tarlimi cheklik. Kitob bahosi 10,000 tenge. Musulmonlarning muqaddas kitobi har bir qarindishimizning uyida bo'lsin. Mazkur Qur'on kitobining Uyg'urcha tarjimasi Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasining tarafidan tashrif nashrga ruxsat e'longan. Halima Hamrayeva Turksep rayonida ko'p yillar davomida xonim-qizlarning raisi va aktivisti sifatida aniq xizmatlar atqargan. Yurtdoshlar uning Uyg'ur xalqiga qilgan amgiga baho berib, loyiq dam olishga chiqardi. Uning o'rnini yangidan kelgan insonlar davom qilmoqda. Nazar Balgirbayev. Muşna Türkiye tarafından başkanı. За большой вклад в сохранение и развитие культуры, традиций и обычаев нашего народа награждается Хамраева Халима нагрудным знаком Кюенча. Ең аят жұртының тұрғын бірі мәйді мән өзім Алмұз шәрлік жігіпбаш итпақының рәйсі әнді біздің итпақ намырдың мұндақ бір грамота епкен әндік
Hürmetli Hamraeva Halima, siz Yeni Hayat Jurt'un hanım kızlar reisi bulup, uzun yıllar davamında kılan hizmetinizden üçün çeksiz minnettarlığımızdan bildirimiz. Siz millet aralı to'qqizish ve dostlukun müstakimleşiğe, halkımızın kadirlik, medeniyetini, urf-odatlarini ve isil kadriyatlarını saklap gelişe zor ülüş koştuk kağıdınız. Sizin bu çoğun ergeğinizde cemiyetçilik için hakiki ülge, sizge çin kalbimizden mükemmel salametlik, ailevi behir ve hatırcanlık, uzun mezmunluk ömür dileriz. Almur şehirlik 75 İttifakı'nın reisi Mahmut Şah Mansur. Mübarek olsun ve hadi sizler ailemlerden kaç yıllar Шкымыш 26 жылы 14 февраль күні Сұлтанқорған жұтыда Сұлтанқорған Жәмиетлік бірләшмесінің рәйсі Абдухилил Юнусовның вә Сұлтанқорған яшьләрінің ұйыштырышы белән умуми жиғыны болып өтті. Бұл жиғында келечек яш әвлатның етіліп чықшы, халқымызның өмлік вә бірлігі Қазақстан диярсіде һәр қандақ фаалият вә жәмиетлік ішларға актив қатнышып, яш өсмеләрне тәрбиелеш, тән тәрбие вә сағлам өмір сүріш, шундакла уйгыр халкының ата-бабалардан килеп аткан үрпи адатларны саклап калыш, әхлаклык саглам өмір сүрүши, башка модуни мәсьәләләр каралды. Бу жыгында Етсу нахиясының чоң жигит биши Шарипов Рамил, Сұлтанқорған мәлісінің чоң жигит биши Аюпов Бахтияр, Өмәрҗан Ахатов, Бірләшмә әзасы Курбанов Турганҗан, Тахир Ахатов, Үсәнҗан Ибрагимов, Мухаммедшан Хакиевлар риясәтчелек кылды. Жыгын нахайты актив вә мәзмунлык үтте. Сұлтанқорған яшьләренең тәшәббүсе белән көпчелекнең кулышы белән яшь спорт һәвәскәре дөнья галибе Долкун Маметов, Сұлтанқорған яшьләр жигит биши вә тән тәрбия саглам башчылыгы мавсумга, шундакла Закир Юсупов, яшьләр дини эшләре рәисе мавсумга бер игыздән колынып сайланды. Сайлам җарыянында Сұлтанқорған жути, Төрксип вә Етсу нахия жут җәмгыять эшләрен актив илеп барыбыз. Халкымызга, Қазақстан хөкүмәтигә адал хезмәт кылабыз дип көпчелек алдыда өз вәдәләрен берди. Жыгынга килгән яшьләргә, активист җигит башларга Сұлтан Әла җәмгыять рәисе Абдухилил Юнусов өз миннәттарлыгын белдереп, Долкун Маметов белән Закир Юсуповларга эшләргә утыклар теләп, Карым Мухаммедшан Хакиевның дугасы белән аяклаштырды. Из каждого района должны быть ребята спортсмены, ребята религиозники, ребята культурные. Все ребята со всего района, у нас район большой. Айнабулак 4, Улагер, у нас чего стоит Казанроженки, 500 семей, что ничего, обязательно ему нужен помощник.